Tapi halo Kak Erna, masih menonton kembali. Nggak gawe sama. Oke langsung. Baru main fokus buat kakak saya di sana ya. Rokap ni tondiki unang beina saya bati di todoro haminang nalau paru mambi naik koporu ni namora moloro kapdoinang aduh potoi ay nang naboy ala roha unang pola marsako unang sayol so ako ay burjudo pa rumay mo Lina Pandian ajar Pogos Jue hamaina baru main namora ay
terima kasih buat kakak saya from Sumedang. Ditunggu kedatangan kami ya kak. Tur gudang-gudang na tayo. Mga lopala na gugugudo kami mga. Ada di sweet. Dito doro kami na naloparo maembi. Naikoporo ni namora. Molorok kapdoina. Duhado potoi ay nang naboy alaronga unang maulamar sako unang sayol so ako ay burju dapat rumay mo. Pagos Dua hamay na baru may namora ay molo gabesirang daujung na Bujudo dainang para aman siguro na laparu may mo maamang jakon madaparu may mon ido sirokap niton diki jalo mainang jalo maamang jakon madaparu may mon ido sirokap niton diki. Oke, mau lihat ya live Triadil. Ini besok pagi harus cepat bangun olahraga. Iya, sudah dia apa tadi? Cintamu baku tumang abe bainam dua cadangan wagan cintamu baku tumang abe bain amau cadangan sudah menusuk naik kuriti paling berdua Oke, sudah segitu aja. Udah segitu aja. Biar dipanggil kita nanti. Kita gantung dulu. Ayo. Haholani inambi, parsanggabi inambi,
manakku anak namborku bege jauh hatao tangi parange manang sotu palupa ho pasangapon inami hati bitaw ni dina umokopo siana tuna magora
you. Nawatin Iya, jawab itu. boro-boro apa aja yang Rika. Boru silaban, boru sitorus, boru pandiangan ya. Anju awinang nigeleku nang pemulak to ngabur nginaw dan namaredang ngedang pasudan na niomo tersungun nakadongan-dongani nalobi pasarian naboy maredang-idang turolok tuturuan ay soarong naurang dayna ingot awinang nigeleku poda nang tajalo ujui diki aura poko udul dilanggatani majalo atasi pasingoti sanai sauluan marsi aju-ajuan jalai kon sarohan unang mesai buruki awina out kapang katawina manampi kaway awina ni pamaresta Ragoy doi sanganan idokni Oy tibu bulak tu jagu Kas di bataho dodaina ulauki si kanupari Coba namorong di sino au mencari marhoi-hoi di tengah bor gini sabar maho aye Sabar na ho inang nigeleku. Molo na utik peda kotu. Sian ay nauliin. Unang muruk ko ay sorong tamo. Ala na kopit. Ingot awinang nigeleku poda nang tajalo ujui diki aura poko udul dilangka
bagus sekali suaranya, merinding, gayanya juga mengembaskan. Makasih Ito.